Kini ang Atraka Balita 943. Padayon karon ang paghatag og pulo ka kilo nga bugas sumay sa dakbayan sa Dumaguete sa mga naka-schedule nga mga adlaw sa kabarangayan sakop ning syudad sa Dumaguete. Apan sa mao nga libre nga bugas sumay, libre usab ang komentaryo. Sa dili makasatisfy sa ilang nadawat nga bugas sumay nga gikan sa kagamhanan. Matod pa ni Mayor Ipe Remolyo sa syudad sa Dumaguete nga kadtong adunay reklamo o nadawat og bugas nga pulo ka kilo nga adunay taho nga baho o ipauli lang kini sa barangay kapitan o official nga gitahasan nga mag-apod-apod nini. Dogang pa ni Mayor Ipe Remolyo nga dili pa lungagon nga bugas sumay ilang taon una. Og baho ba kini o dili mayo ipauli na lang dayon aron kini mataho o mailisan dayon sa supplier kinsa nakadaog sa bidding. Saying nga kwan, kung naireklamo, ilisdan na. Ayaw ka na. Before na mo lungagon, ibalik sa barangay kapitan, ilisdan na. Atong di ba na sa las gobyerno, ato na iuli dito sa kwan. Kung dili makaon ang bugas, iuli na to sa supplier. Kung inyo nang ikaon, dili na mauli. Pero ang sa magigipalit sa syudad? Ang gipalit sa syudad, gibiding na. O ang sample ni ana na ay long grain na apoy broken. Isagula siya. Dili. Ang bidding na siya. Unya makaon na siya. And ang quality niya na labaw kayo sa NFA rice. Mahal pa na. Okay? Kay gusto man nato nga mas daghang tawo ang makakaon, kumayo kag itong pinakamahal nga rice, dili na po na problema. Problema na po na kumayo kag pinakamahal, pinakahumot. Ato man kung pinakahumot na nga o pinakamahal nga rice atong ihatag o atong paliton, dili na to maapod sa tanan. Kana magaling 32,000 or 30,000 household. Daghan pa magaling reklamo nga wala ka dawat o wala ka kaon. Wala nga let's be thankful nga ikalima na ka rounds nga gihatag na to. Meron na tayo 5 kilos, 5 kilos, 25 kilos, 25 kilos, na ay 10 kilos. Karong Disyembre, kapabiding na punta para na ay 20 kilos. Okay? Ano man ang alang-alang? Kini ang Atraka Balita 943. Si Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo ang nahinabi kinis lokal nga tigbalita sa syudad sa Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan, 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.